Gimnazija Pula pokreće projekt otvaranja muzičkog studija za svoje učenike. Ovim putem pozivamo sve ljude dobre volje da nam pomognu u realizaciji tog projekta. Ove studije pomenuju mogućnost sjedanja njivim učenicima koji se sami ne mogu priuštiti svoje instrumente te otkrivanje svojih talenta. Također bi obogatio njihov život novim kvalitetnim sadržajem. Naši roditelji imali su puno mjesta za izlaske. Monte Serpenten, Čirkolov, Piramida, Kalt, Aquarius, Zenk, Angeta, Odru, Oto Pula, Palakikum, Marelica, Zogig. A nama su uzeli unenik. U studiju bi mogli otvoriti radio postaju u kojoj bi pričali o različitim temama sa psihoterapeutima, biznismenima, znanstvenicima i glazbenicima i bivšim učenicima koji su postigli značajne rezultate u svom životu. Voljeli bi vježbati i odsvirati neke koncerte za naš grad i naše sugrađane i da tako svi zajedno uživamo u tim posljednjim trenucima i vratimo malo mladosti i živosti u naš grad. Mladi danas nemaju doživljaja da im ovaj svijet nudi kvalitetne sadržaje. Mi smo to odlučili promijeniti. Pomozite nam u realizaciji ovoga projekta i mnoge mlade životom činit ćete mnogo sretnima.